Allah Teala'nın rahmetleri, bereketleri her parçalarımızga erişip dursun. Şuşu Mevlid ayları varımız için de cemaat mübarek olsun. Allah'ın rahmeti bilen bizning rayonumuzga, şuşu mescidimizga, Allah Teala'nın yurtuna, Vahid rayonunun, hem İdilboy rayonunun imam muhtasibi, hem Kavanatı mescidinin imam hatibi, Yusuf Hazret Davleşin'inde bizning mecliste katnaşa, jiyilişimizde, şuşu Bagaz geçemizde katnaşa. Hazır indi inşallah Allah'ın rahmeti bilen sözünü cemaat anırga verir ve o özünün görkem bagazların, nasihatlarını bizge tapşırır inşallah. Normal. Bismillah. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Barşalarımızını da yoktan var kılıp, bizning özünün İgi bulmagan hürmetlerinde, kim nimetlerinde yaşatuvchi Rabbimiz Allah Teala'ga min şükürlerimiz, maqtav ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allah Teala'nın rahmeti bulup kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allah Teala'nın salami ham salavati bo'lsin. Hürmetli Müslüman kardeşlerim, bizni işituvchi Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Her birinizge Allah Teala'nın şeksiz selamları, onun rahmet hem bereketleri bulsun. Allah Teala şu jiyulularımızı inşallah hayırlı, her birimiz için de faydalı jiyululardan kılsaydı, hem indi Rabbim tillerimizge hayırlı, faydalı hak sözler verseydi, hayırsız, faydasız sözlerden saklasaydı, hem indi Rabbim her birimizge özü razı bulgan, özünün rizalığına ilde duran sözler, amellerde bulurlar. İnşallah nasip etseydi. Şundan da cemaat indi bizge tağın bir mertebe, bir-birimizge nasihat kılırga, bir-birimizni vaazlarga zor sebep bulup tura, şulay bir Rabiul Avval ayları, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga kelu vakıgası, ol indi kişilik tarihinde en zor vakıgaların birisi bulup tura, en zor vakıgaların birisi bulup tura, çünkü sevgili Peygamberimizin bilemiz onun derecesi ol bütün kişilerden gene tügül, hatta feriştelerden de üstün. Allah Teala'nın en büyük mahluğu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun derecesi bütün peygamberlerden üstün, onun derecesi Cebrail'den, İsrafil'den, Mikail'den üstün, onun derecesi hatta Arş'tan üstün. Hem Allah Teala bizge ol yaşagan zamanda, ol yaşagan asırda yaşagan nasip bitmese de, çünkü onda indi en layıklılar buldular, onun sahabeleri buldular, şular bitinde. Lakin bizge şu peygamberinin ümmeti bulurlar. Allah Teala nasip etti, hem bizning şu suyukli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti buluvuz gına da bizge cemaat büyük zor üstünlükler verir. Bugün vaazimizin teması elbette peygamberimiz bilen değil, onun mirası bilen değil. Lakin biz biraz gına başka yapkarak getiririz. Ama bu haklarına silesen de cemaat bunu saatler boyu silep oturaba bular. Buna bir gına hadis aytıp gitesin kile, bir vakit sevgili peygamberimiz özünün sahabeler bilen oturganda şunday söz etti. Dürüstlükte benim ümmetim dedi. Kıyamet gününde cennet ehillerinin işten bürünüşü olacak dedi. Hem bu sözünü işitkeş sahabeler şatlıklarından Allahu Ekber deyip tekbir kışkırdılar. Anlarsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, min ümitlenem dedi. Benim ümmetim cennet ehillerinin yardısı olacak. Uylab qarabız, atabız
Adem'den başlap, süykli Peygamberimizge kadar küp ümmetler kildi. Nice min peygamberler kildi. O 25 peygamber, o fakat isimleri Kur'an'da iske alınganları gına. Hay bir galimler aytalar, 124 min peygamber kildi. Her birisinin halkı, ümmeti buldu. Şulay dedi. Elbette en zor ümmet süykli peygamberimizdir. Lakin başka halklar bile çağrıştırsa, bizning ümmetimiz kichkina gibi. Ama şuna karamasdan cennetin yarısı benim ümmetim bulur dedi. Hatta bir şeyde 3'ten 2 düşürdü dedi. Hem şuluk hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bizning ümmetimizni, benim ümmetimni çağrıştırsak başka bütün kalan ümmetler bilen dedi. O qora yunlu Ugizning arkasındaki bir ak yun dedi. Mana ugiz sıyırının sırtında ko'p yun var. Allah bilen. Bek ko'p. Mana şu qora sırtlı, qora yunlu ugizning arkasındaki bir yun mana bu biz ol dedi. Kişilik bek zor. Lakin şuna qaramasdan qaragız, cennetning 3'ten 1'i, yarısı, hatta 3'ten 2'si deb kelar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz qisqa ömürlü. Çünkü elek 1000'er yıl yaşadı. 8'er 9'ar yıl namaz okudular, ibadet kıldılar. Lakin biz kıyamet gününde mana şu o'zimizning kichkinagina 50-60 yıllık ömrümüz bilen biz şular bilen birga konkurировать etacakmiz. O'sha aytgandaydi. Hem Allah'ın ko'pisini biz chekmaymiz. Mana bu bizning ömrümüzning bereketi. Süykli Peygamberimiz kaldırgan yolunun, şu Kur'an yolunun, sünnet yolunun bereketi. Mana bunda basıp duracak. 1000 yıl yaşayan, 1000 yıl namaz okuyan kişi basıp duracak. Dalil, Nuh aleyhisselam neçe yıl vakat davet kıldı? 950 yıl davet kıldı. Anıma staj работа edildi. Şuna galimler Nuh turunda bir bahas alıp baralar. Neçe yıl yaşadı meken oldu? 950 çünkü ulanın davet yıllarına. Şuna kişiler bir uzak yaşadı. Adam 1000 yıl yaşadı. Hem bir meydanda biz basıp duracakız. Özümüzün mindedir. 50-60 yılımız bile. Әлі kimnindir 40 yılı, kimnindir 50 yılı sotsializmde o'tgan bo'lib chiqarishadi. Shu aytdimda. Yani neçe yıl qolamda namazga. Mana shunga qaramasdan biz bir ijmoh uchun kurashacakmiz. Ham Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, mening ummatimning mana ulushi shu bo'lacak deb. Shunga ko'ra menga bek zo'r shodlik bilan qaraga kerak, ham menga Allohga shukr etira kerak, ham süykli Peygamberimizni yaratirga, uni bilenlerge, uni o'zimizga, balalarimizga, oilamizga ulgu o'rnak etib qo'yarga tiyish, ham uning ustida biz albatta ishlarga tegishli. Chunki qizg'anish ko'p o'zimizning millatdoshlar bilan uchrashishga, ko'rishishga, aralashishga to'g'ri keladi. Qizg'anish bugun o'zimizning xalq Peygamberimiz masalasida bek tumana deb aytsam da bilsin. Bek ko'p kishi bir narsa bilmaydi. Hatto ko'pisi kufrlikda da bilmaydi deb to'xtab qo'yasiz. Nechikdir Alloh qashoni bor, ko'pisi shona, lekin kirib ketsin Peygamberimizga Onun bizning turmushimizda tutgan o'rnina jamoat manda qorong'i o'rmon. Shuna ko'ra bizga bek ko'p ishlarga kerak. Süykli Peygamberimizning darajasin, uni suylaw, uni anglatuv, ham endi mana bugungi kunda endi mana shunday aytdik mavlid oylari bor ekan, shunda bizga qo'llanirga kerak. Maktablarga erishtirgan, bog'chalarga biz endi shaharda ishlovchi hazratlar aytamiz, aytamiz, universitetlarga kirib, institutlarga kirib, kollejlarga kirib, suylik kishilarga Peygamberimiz. Chunki shundan da ko'p kishi qizg'anish bilmay, ondan bekirat yashaydi. Bugun söylashik aytamiz, süykli Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning bizga ummatini qoldirgan eng qiymatli miroslarning birisi. O'zining ummatine topşırgan eng ulug' emanetlerinin birisi.
İmandan qala bu birinci orundadır. En birinci iman bulsa, anlarısın şuşu əmənet ki. Hiç şeksiz bu namaz. Birinciden, əgər də bir kişiydəyken, en birinci bulup şuşu yer üstüne namazını sürekli Peygamberimiz alıp gildiyken deyip bu yalışır. Çünkü yer üstünde kişilik yaşay başlağı bilen, adam bilen birge namaz başladı. Hem alimlerimiz ayta, kişilik tarihinde birgine bir namazsız peygamber de bulmadı. Hem birgine bir peygamber de namazsız kilmedi. Birgine bir peygamber de özünün ümmetine namazını okumasağız da bular, namaz okumasağız da sizge cennet bular deyip birisi de etmedi. Her ümmette ol farz idi. Her peygamber anı farz ettirdi. Her birisinin namaz okudu. Hem bana bir kubdaylar getirge bular, ben ona işke keresim kilmeyin. Biz kurayız. Kur'an'da İbrahim'nin namazı turunda ayetler var. Biz kurayız İsmail'nin namazı turunda var ayetler. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ dedi. İsmail özünün ailesine namazını koşaydı dedi. Özü de namazı okudu şöyle. Biz kurayız Ayşe'nin namazını kurayız. Biz kurayız Yusuf Aleyhisselam'ın namazını kurayız. Yunus git içinde namaz okudu deyiptiler. Çok Musa Aleyhisselam İbrahim Ka'batullah'ın tüzüdü namaz turgusunları şimdi. Şuna göre Musa'nın namazları, Yakup'nun namazları, bütün isimde biz kurayız namazların. Çünkü namazsız bir sebep olmadı. Hem biliriz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra vaktinde Allah-u Teala'nın kuşurdu bitindi Al-Aqsa meşidine hem olanda peygamberlerde imam bulup bastı. Hem bir peygamber de bir namaz okuyabilmem diye bekledim. Onlar için namaz, onun kıyamı da, onun rukuğu da, onun secdesi de, onun teşahhüdü de bütün insanlarla tanışır. Onlar namazını da, namazının tertiplerini de bilir. Hatta Cebrail iki gün geldi bitindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Birinci günde geldi namazının başlarında, ikinci günde ahırlarında. Şöyle bir. Hem ikinci günde indi 10. namazga imam bulup baskandan soň Peygamber İmam Ahmed rivayetinde geliyor o hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Cebrail mena taba burildi hem aytdı deydi, ey Muhammed, bu senin ümmetinin namazı hem sina kadar bolgan peygamberlerinin namazı şuşu dedi. Bu hadiske negizlenip aygır alimler ettiler. 5 vakit namaz başka ümmetlerde de buldu, hatta vakitlarda şu buldu deyip aytdilar. Şuna göre cemaat süykü peygamberimiz bu dünyaya kelgeç peygamber bulup 5 vakit namaz emri bu yaڭartıldı. Hem süykü peygamberimiz kişilikni şu namazga bulgan münesebetin yaڭartıp, namazının derecesini ko'tarib, hatta biliriz o'lganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en ahir sözleri neseydi? As-salatu as-salat ve ma meleket eymanukum deyildi. Namaz dedi. Hem sizin kul astığınızda bulganlarga qarata ihtibarlı bolağız dedi. Yani yetekçiге, özünün işçisine, otağa, simyasına, bilen şu aytırıp özünüzün kul astığınızda bulganlarga ihtibarlı bolağız deyip namaz deyip buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu an buraya cemaat bu bizim üstümüzde olup emanet. İyi buldu vakitler Tatar halkı ümmetimiz şimdi bu namazdan şoktay taypıldı, şoktay yaragaydı. Şöyle bitindi. Bugün de öyle bir çok kişiler şu namaz ibadetinden mahrum bulup yürüyorlar. Çok kişilerle bugün hazır bu sadakasını da verirge, hazır meşikke, gayetke de kildirge, Bismillah'ını da aytırge, elhamdülillahi şükürünü de aytıp, amin tutup da tırıp gitirge. Lakin çok kişiler bugün degen eli namaz kemisine kirip gitse, min türlü hayla, min türlü sebep, şöyle bitindi. Endi bundan bir hatırlayın 20 yıl elek vaaz söylegende avullarda
ник намазға келмейсіз, ник намаз жоқ дегенше пішен деп айтылар, мол деп айтылар, хап пішен де жоқ, мол да жоқ, пішен шабушы да жоқ, мол үстіруші да жоқ. Қазір нендей себеп табылар? Богатый тоже плачут қарайсы бар деп айтылар, Бразилия сериалы қарайсы бар деп айтылар. Алар да бітті бұғайынды білмеймін, но жамағат кім айтмышлей хайласын тапқан табайын. Аллах хидаят берсін. Ләкин жамағат проблема нәрседе, бәлки біз хазіреттерде де ғайып барды. Дұрыс етіп жеткіре алмайбыздар, бәлки дұрыс етіп намазының хикметін аңлата алмайбыздар. Көп біздің татарлар, алар намазны мәшақат деп көреді. Алар намазны ниндейдір байлық деп түгел, намазны ниндейдір Аллахыдан келген зор нигмет, бүлек деп түгел, ниндейдір yükleme, ниндейдір ауырлық, ниндейдір мәшақат деп келелер. Яғни ограничение деп көреді. Біздің ғұмума бетінде үйренгендер динде алар шектеу көрелер. Дин ол міне, ол боса кішіні, дин ол сыта кішіні, кішінің ашыласы келер. Дин керісінше аны яба, міне қызғаныш көп кіші шулай көреді. Көп кіші шулай көреді. Хатта міне соңғы уақыттарда әлі Қазанда бетінде шау-шу барады, блогер қызлар білен, яулықлар салалар, тегісі, бұсы. Яғни көп жерде нәрсе динні нешіп шайтан көрсетпемекші бола, ол сені, дин ол сені шекли. Дин ол сені хаман, әтті хаман қыса, әмені қысыласын келмей, шуан көрі, керек ме меңа намаз, керек ме меңа ураза, керек ме меңа зәкет, керек ме меңа яулық, керек ме меңа соқал, керек ме меңа тірісі, керек ме меңа. Мына шуан көрі жемағат, бұл біздің де хаталар, кешексіз. Çünkü barıbır kişiге ala qadri hukulihim, kişilerinin akılları, onlarlık derecede anlatır gerek. Həmrəmdə dağın cəmaət namazını birinci şiratda anın məşəqqəti bulsa da, çünkü beş vakit namazını sakla, o ixtibarını ola, o kişini ola, o vakitini ola. Məsələn, səfərlərdə olasın pay vakit, şulay bitində, iş üstündə olasın pay vakit. O barıbır, Allah Teala da Kur'an'da aytır, ve inneha lekebira deyir. Namaz o ağır değil, meşakkat değil. İlla alel karşıdan değil. İlla məgər künelləri bilən Allah'ın karşında tübençil bulğanlarga gına meşakkatlı bulur. Şuna göre namaz okur için iman gerek. Namaz okur için kişinin imanın terbiyelerine gerek. Allah'a mehabbetini buldurana gerek. Lakin cemaat meseleni etsek de Müslüman için namazının biraz meşakkatı bulsa da namaz o nimet. Namaz Allah Teala'nın bizge verген бүлеге. Hem Allah Teala bizge mümkünlük berdi. Atnaga bir tügül, künge bir tügül, kününe 5 mertebe Allah başına kilip basarlar. Hem Allah bilen söyleşir. Gerek mi oldan yazılarına? Kay vakit glava поселения gana kirip durmayın oldan yazılmış. Onda yaptırdı glava поселения. Yok mu? Korkunç selim. Kay vakit avul glava, avul savitına da lekin durmayacağım abi. Anlaşma, o sefer geçenip bitirgen mümkün. Şu abi, vakitte bulmazkan mümkün, o bütün jergel bir mümkün. Allah-u Teala ama oldan yazılara gerek mi? Пропускlar olarak gerek mi? Sistema безопасности aşağı ötermek gerek mi? Şu abi dinle. Elhamdülillah, Allah Teala bizge mümkünlük verdi. Başka ümmetlerden ayırmalı olarak жерinin her bir orununda namaz kılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mina dedi Allah-u Teala başka peygamberlerden ayırmalı olarak 5 üstünlük verdi dedi. 5 üstünlük. Şunun birisi nerse dedi? Mina hem benim ümmetim için bütün yer secde için çista oldu. Çünkü buldu şunday ümmetler Allah tilese kaya namaz okurga yaramaydı. Mine var bir ibadet orunu. Alar şunda barıp jitirge, şunda kirge, hem şunda gına namaz okurga tiyişleri. Mesela basudaşlı namaz vakıtı kirdi. İzmini. Taşlısında instrumentlarını kaya şabasın, ibadet orununa şabasın. Şunda gına namaz okuyorsun. Biz basuda da okuyuz, bulunda da okuyuz, ormanda da okuyuz, aeroportta da okuyuz, gazonda da okuyuz. Kay vakit, nişe tapır Moskva ortasında toktap gazonda okuyan var, nişe seninde.
Поездда да оқимыз, самолетында тоқтатасы жоқ, шулаймы? Пароходта да оқимыз. Шахтер, әлі бүгін жіберділер хазіреттер, шахтының 1200 метр манда оста мешіт ашқандар, Малайзиядан оқаяны. Шахтерлар шында оқилар, әлхамдулилля, намаз қоя кіре, осабызда, қиблаға емелебізде намаз оқиды. Шуан көре, Аллах Тағала бізге мүмкіндік береді. Күніне 5 мәртебе аның білен сөйлешуге, аңа мұң-зарларыбызны сөйлерге, аның білен аралашып көңілләребізні тыныштандырырға, иманларыбызны яңартырға, гүнахларыбыздан пакланырға. Шуңа күрә җәмәгать намазга 2 төрле карарга. Кемдер карарга мөмкин, ул мәшәкать, ул авырлык, ул йөкләмә дип, обязанность дип. Шуңа күрә укыйм инде дип. Кемдер карарга мөмкин, ул форсат дип. Ул мөмкинлек дип. Карале, карамый бит Аллаһ каршына барам. Мәсәлән, ни өчен сахабалар аларның йөзләре үзгәрә торган булган намаз алдында. Нигә синең йөзең үзгәрде дигәч, берсе әйткән, син беләсеңме, мин хәзер кем каршына барам? Алар аңлаганнар күңелләре белән. Җаннары, тәннәре тәһарәт алганда, алар инде аңлаганнар хәзер кем каршына барам? Ул бит бизәнә, ясана, чистарына, чиста киемнәрен кия, намазлыкларын җая, ул хәзер приемга бара, кая? Алсайтына түгел, район главасына түгел, ил башлыгына түгел, галәмнәр хуҗасына бара. Хәзер уларның белән сөйләшә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә худу зинатакум инда кулли масҗид диде. Һәрбер мәчет сәҗдә урынында алдыннан зиннәтләрегезне алыгыз диде. Ягъни тәһарәтләрегезне алыгыз, киемнәрегезнең чистасын киегез, намазлыкларыгызны чистартыгыз, чөнки хәзер Аллаһ белән сөйләшә. Шуңа күрә кемдер уйлый мәшәкать, кемдер уйлый ул нигъмәт. Ләкин кешенең Аллаһыга булган мәхәббәте, кешенең Аллаһыга булган мөнәсәбәте дөрес булмаячак җәмәгать. Әгәр дә ул Аллаһ каршына сөйләп бармаса. Әгәр дә ул Аллаһ каршына сөйләп бармаса. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаһа ва хува хади'уһум. Дөреслекдә мунафиклар ди, 200 кешеләр, лицемеры, алар кемнәр? Ул ишендә күфрлек, тыштан иманын күрсәтә. Пәйгамбәрбез артына барып намазга баса, чөнки выгодно, мөселманнар көчле булды Мәдинәдә. Мөселманның дәрәҗәсе артты, көче артты, куәте артты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең. Шуңа күрә мунафиклар күбәйде. Исламның көче арткан саен. Мәккәдә алай юк бит алар. Чөнки Мәккәдә Курайшлар белән дуслашу выгодно иде. Мәдинәгә килгәч, булай үзгәрде. Ситуация үзгәрде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең көче арта башлады. Көчле сахабалар килделәр. Акчасы да булды, армиясы да булды, тегесе дә, бусы да булды. Шуңа күрә кешеләргә выгодно була башлады. Һәм 200-ләр арта башлады. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? 200-ләр ди, Аллаһны алдамакчы булалар. Ләкин Аллаһ аларны алды ди. На самом деле алар алданалар. Шулаймы? Ва ида каму иля салати каму кусала. Әгәр дә алар намазга бассалар ди, ялкауланып басалар. Теләп басмыйлар. Сөйнеп басмыйлар, ялкауланып басалар. Тагын намазны. Нехәтә борчы икән. Сөйнмиләр алар Аллаһ каршына барганга. Менә кай вакыт әти индәшә бит малайына. Яки кызына әни индәшә. Кызым киләле, нәрсә бар инде? Силкенәсе дә килде. Телефоннан чыгып китә. Зур мәшәкать, блокировка, хакеры. Зарядкасы беткән, хәзер зарядкага итеп куйырга кирәк. Әлмән табак салып юрасың. Малларны мәшһүр кебек без бүген намазга кай вакыт олы кешеләр шулай барабыз. Син намазга барасың. Син Аллаһ каршына барасың. Шуңа күрә мунафикларны сыйфатлап нәрсә диде? Ялкаулык белән намазга баралар. Шуңа күрә җәмәгать мөселман кешесе өчен намаз ул зур шатлык, ул зур нигъмәт. Теге бер кешене шулай гомергә бардым инде. Берсе тәкшин ул шулай әйдә күреп кайтыйм әле диде дә. Бик мәшәкатьле булды инде ни сәфәр. Чөнки ул теге зар әзерләнде инде теге
Мында бит озан, элек намазына, озан, элек опять что ли? Опять что ли? Не опять основа мәйтәм. Алхамдулилlah. Ягына укыган икне тагын Аллах безне чакырды бит әле мәйтәм. Әйдәгезләр, килегезләр, тагын мош мәйтәм калгандыр, кылмый калганды балалар, мәйтәм. Шуны кебек үк аңламый, аңларга ясын безгә. Ялкаулык белән түгел, шатланып намазга барырга ясын. Һәм җәмәгать менә бүген берничә генә насихат бирәсем килә шушы намазның татлы җимешләре турында. Әлбәттә, намазның җимешләрен сөйләсәк, ясты түгел иртәнге намазда үтеп китәчәк. Ул аның җимешләре бик күп, ләкин шуларның истә калсын өчен менә берничәсен генә әйтеп китәсем килә. Һәм шушы җимешләргә кергәнче бер генә мисал китерәсем килә, бер шәйхның, галимның сүзен. Менә мөселман кешесе намазны ничек күз алларга тиеш? Ул үзенең намаз белән булган мөнәсәбәтен, отношениясын ничек төзергә тиеш? Шуңа бер генә мисал китерәсем килә. Бу Наср ас-Самарканди дигән галим, Аллаһның рәхмәтендә булсын, ул безгә намазның бик кызык мисалын китерә. Ул әйтә: намазның мисалы ди, өйләнүче патша кебек ди. Өйләнүче патша. Менә патша ниһаят өйләнә. Гашыйк булган һәм кунак җыя. Юмарт патша ди, шул кадәр мул итеп ди, юмартлык белән сөенеп ди, туй үткәрә ди. Зур итеп табын җәйгән ди. Һәм табынга ди төрледән төрле ризыклар, җиләк, җимеш, яшелчә, нинди генә ризык куймаган ди. Һәм шул ризык араларында нинди генә ичемлекләр тезмәгән ди. Һәрбер ризыкның ди үзенә күрә тәме бар. Теге неповторимый. Һәрбер ризыкның үз файдасы бар ди. Менә монда салатларның үз тәме, шулай бит инде. Монда шулпалар, монда теге җәмәгать безнең юклы бар табыныбыз турында бармы сүз? Монда сүз бара патша табыны турында. Патша дип әйтте, шулай бит? Монда шулпалар, монда итләр, монда җиләк, җимешләр, һәрберсенең, һәр блюданың, безнеңчә әйтгәндә, блюданың үз тәме, үз файдасы бар. Һәм шушы ризыклар арасында ди төрледән төрле ичемлекләр бар. Компотыда, согыда, чәйдә, әйрәнедә, кымызыда, тегесидә, һәр ичемлекнең үз тәме бар. Һәм үз файдасы бар. Һәрберсен, менә күз алладыкмы? Шундай мул юмартлык белән җыелган. Менә ди бөек Раббы ди патша, Аллаһ Тәгалә. Безне ди намаз табыныннан авыз итәргә чакыра. Намаз ул бик зур табын. Һәм табын ризыклардан торган кебек, намаз хәрәкәтләрдән тора. Шулаймы? Кыям, тәкбир, руку, сәҗдә. Менә бу җәмәгать ризыклар табындагы. Бу ризыклар, бу блюдолар. Монда салат та бар. Нәрсәнедер алдан ашарга кирәк. Монда шулпа да бар. Монда ит ризыгы да бар. Монда җиләге дә бар. Хәлвәсе дә бар, пахлавасы да бар. Бөтенесе бар. Һәр намазның, һәр хәрәкәтенең үз тәме бар. Кыямның тәме рукуның тәме кебек түгел. Рукуның тәме сәҗдәнеке кебек түгел. Сәҗдәнеке тәшәһһүднеке кебек түгел. Һәрберсенең үз тәме, һәрберсе үз ризык. Һәм шушы ризык арасында тезелгән ичемлекләр төрледән төрле. Намазның зикрләре. Һәр ризыкка үз ичемлеге туры килә. Патшаның табыны бик мул бит инде. Салатка менә бу ичемлек туры килә. Шулпага монысы туры килә, иткә менә монысы туры килә.
Şunun kebek her hareketinin öz zikri var. Her zikrinin öz temi hem öz faydası var. Kayadır kalsiy, kayadır kalori, vitamin, magniy, kayadır tegisi, kayadır bısı. Şunun kebek salatının öz faydası, şulpanın öz faydası, itinin öz faydası. Şunun kebek her hareketinin öz temi, öz faydası var. Her işimlikinin zikrinin öz hikmeti var, öz faydası var. Mine qarağız, qiyam. Qiyamda en birinci senet ağası. O selam bilir. Sen padşağa selam veresin dedi. Anlarsın Allah'ın sözlerini tanıdıysan. Rukukta Kur'an oku var mı? Yok. Rukukta Kur'an okunmuyor. Secdede Kur'an okula mı? Yok. Ettehiyatta Kur'an okula mı? Yok. Kur'an o Allah'ın sözü. Şu an Kur'an'dan işip tanıyız. Ha? Bosып tanıyız. Özü biz воспроизводить etemiz. Yaki imamını. Lakin biz Allah'ını bosып tanıyız. Başlarımızın os kayıp, kullarımızın aşılap koyup. Şu an bu rizıkның öz işimligi var. Öz işimligi. Gittik rukuğa, rukuk anın öz faydası, öz temi var, anın öz işimligi var. Anda Allah'ın büyüklüğü, Subhan Rabbiyel Azim diyoruz. Secdede, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, secde o dua vaktidir. Şu an burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin miras etip bizge kaldırgan öz işimlikleri kile, secdedeki duaları kile. Ne şulay ettirip cemaat. Allah-u Teala bizni şakıra. Nersege? Bu Tenbihul Gafilin degan kitapta kile. Tenbihul Gafilin kitabında nerse deb aytadi Samarqandi? Allah bizni avuz itirge şakıra, namaz tabanına. Şuna göre namazının jimişleri bek köp cemaat. Anın her birisi bizning nerse bizning şiiri bizni davolaydi. Qayerdir bizga kuch beradi, kalori beradi, vitamin beradi. Mana ishga ketib har rizq o'z o'rnida bo'lgan kabi namozda da har bir harakat, har bir sani qo'llab. Mana sen masalan nechikgina ko'p sajdada tursan da, agarda sen qiyomga bosmasan, namozing qabul bo'ladimi? Yo'q. Yoki sen ko'pgina qiyomda turib da sajdangga durust qilmasan, qabul bo'ladimi? Yo'q. Mana har birisi o'z rolini o'tib, ani qo'llab, bu неповторимый har birisi. Şuna göre bizge, benim de kay vakit yaşaraklarga da aytam, Lego var mı? Lego Lego deb aytibmi, puzzle deb aytibmi, şunu jiygan gibi bizge namazını jiygan kerak. Bizning namoz shu qadar taralib ketgan, jiya olmaymiz ani. Ani bir jiyish uchun namoz qo'lda, oyoqda g'ana bo'ladi deyishdi. O bizning qalbda bo'ladi deyish. O bizning zihnimizda bo'ladi deyish. Shuna göre ishqina, bu puzzle'larni urlagan gibi shayton bizdan urlaydi. Kay vakit Allahu Ekber namazga bastın, ikinci rekaatda esga tushdi. Sen kun boshuna bosib turgan. Namoz o'qib turgan. Shu bo'ladimi yo'qmi? Kay vakit salom bergach esga tushdi. To'xta, men namoz o'qidim deydi. Nervsizligine kirmadi boshuna. Shuna ko'ra jamoat namozning jimishlari ko'p, lekin u jimish butun kishilarda yo'qolmaydi. Aning uchun ko'p tirishishga kerak. Ham eng birinchi jimish namoz kishiga rohatlik beradi. Ham tinchlik. Hamma dalil Abu Davud rivayetindekile namaz vakti Ali radıyallahu anhu topşıra namaz vakti kirgeçti. Siyikli Peygamberimiz özünün muezzinine kemelanın ismi? Bilal aytdı dedi. Erihne bis salati ya Bilal dedi. Ey Bilal bizni namaz bilen rahatlandıradi dedi. Rahat o Arap sözü yol idi. Daynam addahnud yol ittiradi bizni deb aytdi. Bu Abu Davud rivayetinde. Mana bu narsa degan so'z. Peygamber sallallohu alayhi vasallam azon aytdi deb ayta oladi. Shundaymi? Bor anlaşıladi deb aytdi. Ayda namoz o'qiymiz, namoz vaqti kirdi deb ayta oladi. Lekin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bu o'rinda narsa dedi. Ayda yol ittiradi bizni namoz. Narsadan yol ittirgan? Ha? Shu dunyodan. Shu dunyo qo'dan. Şu dünyanın meşakkatlerinden, mihnetlerinden tutalım, şuların bütünüsünü bir şekilde koyup, işlik bir yol itiyor. Yol itiyor. Namaz bilen yol itir biz neydi? Bugün cemaat, koy bir taravihta imam zağırap dursa,
Arttan ayta abay, Hazret bizni yol ettirindi namazdan. Namazdan. Peygamberimiz namazda yol etken. Bugün biz namazdan yol ederiz. Ayırma var mı? Big zor ayırma. Big zor ayırma cemaat. Çünkü bizning yol tiginde bugün televizor karşında futbol, hockey, bir sayta yarı Hazret reklamlı bozu var final vaqtida. Elgirdim bitti estim oldu. Şiraydı bitti. Aslında final bitmedi evet. Yarı reklamlı bozu var. Hayır şey. Şu an kurarsa namazda o yol etse. Bugün biz namazdan yol ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz boşlangaç suyungan. Biz namaz bitkeç suyunamiz. Çünkü namazga yol qollanib boradi. Namazdan ish olamiz, çünkü xotin kirganda balish pishirgan. Pishmoq pishgan, tazi barqisi bor, buning bilan qo'shasi bor, buning bilan qo'shasi bor. Shunga ko'ra nastroyeniyani, kayfni qoraga kirib foyda yaxshiroq. Namazdan mayli. Namazga borganda mayli, namazga ketgan. Namazdan qaytganda. Albatta namazdan qaytganda da kayf yaxshi bo'ladi, lekin jamoat mana foyda yo'q etamiz biz. Namazdan mayli, namazdanmi? Boy birga zo'r e'tibor berishga kerak, chunki albatta mashaqqat bo'lsa da namozni o'qish yaramaydi, lekin namozni suyunib o'qirga kerak, ham shu vaqtda u bizga shodlik beradi inshaalloh. Mana bunda tag'in jamoat tag'in bir hadis Imom An-Nasai rivoyatida kelar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem narsa dedi? Bu dünyadan dedi. Bu dünyadan benim için ayrışa suyukli buldu. Narsa dedi? İki bir neydi? Narsalar neydi? Ha? Ali namazga qattiq. Amna xotin qiz desaydi o'zi. İslamay ham xotin qiz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarattı İslamayni, ham yarattı xotin qiz zot. Çünkü Allah'ın nimeti. Normalde yarat xotin qiz yaratadi deyishdi. Shunday. O tege bir kunda siyosat o'tiramiz da bir qardosh aytar, "Molayimiz kelayapti" dedi. Bir kunda aytam deydi, "Смотри, qizlar bilan yurib ko'rma" deb aytgach, ondan o'zimda qo'rqib qo'ydim deydi. Molaylar bilan qayta ko'rmadim. Hali skoro qo'y bo'laman deydi. Sonra bayır emirlerge de etmiyorum aytam. Molaylarimiz qiz yerda taksasiyni sevadi. Olsa qo'ysin. Bak buraya yarat xotin qizlarni yaratadi. Nafan yarat. Lekin o ozg'in ravishda tugul, kimdir o'ylab qo'ygan, "O, payg'ambarimiz xotin qiz yaratgan ekan" deb. O xotin qiz zotni yaratdi. U yaratdi Hadishasini. Mana bitta yaratdi. Mana bir kunga da yashirmadi. Hadisha o'lib necha yillar o'tsa da, Hadishaning ismi eshitilsa u yig'laydi. Ular sog'inadi. Hatto qarabız, Aysha konkurent bo'ldimi Hadishaga? Ular bir zamonda yashamadi. Eli Aysha yo'q edi Hadisha bilan yashaganda. Lekin Aysha bilan yashaganda boshqa xotinlar bo'ldi. Ayshadan yash bo'ldimi, ko'pmi? Yolg'ishgan mumkin. Umarning qizi Hafsa yoshlar bo'ldi. Konkurentlar, lekin Aysha narsa deb aytdi. Hadishaga qatnashgan birsini qatnashgan. Chunki Hadishani yaratdi. Hatto aytaydi bitinde, "Ey shu abiyni sog'inasan" deb qo'yman. Mina bit Alloh senga mening kabi qizni berdi deb aytadi. Payg'ambar yashirmadi. Ayshani yaratganda siyladi, bir sahaba keldi bu. Shunday og'ir vaqtda, shunday qanday so'g'ishdan so'ng keldi, yaralanib bitgan, ko'p ishlagan islom uchun jonim bergazir keldi da, "Ya Rasululloh, aytadi, kimni yaratasan?" O o'zini o'ylagan. Payg'ambar aytdi, "Ayshani." Yara xotin endi, yara anlasin kimni aytsin dedi. Abu Bakrni demadi, aytsin Ayshani dedi. Shunga ko'ra Payg'ambar yashirmadi, u xotin qizni yaratdi. Xotin qiz zotini yaratdi. O chunki eni xotin qiz, o sening opang, o sening singling, o sening qizing. Hech yaratmaysan endi, shunday. O sening xotinlaring. Mana shunga ko'ra Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaratdi. Ham narsa dedi, namoz dedi, mening ko'zimning qorasi bo'ldi. Ko'zimning qorasi. Uslada achaymaydi. Ko'zimning shodlig'i deydi. Bo'ldi namozda. Ne aytmadi Payg'ambar roza turunda da olay. Qosh turunda da aytmadi, shuymi? Chunki onun uchun bigrakda ko'z qorasi
шундый сөйүнүч, шатлык берген нәрсә намаз. Шуңа күрә Раббым безгә дә күпмедер өлеш булса да намазларыбызны шатланып, сөйүнүп укырга язсын иншалла. Шуңа күрә иң беренчесе рәхәтлек һәм тынычлык. Менә ул кадәр дәрәҗәгә җитмәсәк тә, һәрбер намаз безнең өчен ял бирә торган. Ләкин җәмәгать игътибар иткәнбез булыр. Кайвакыт ниндидер мәшәкать, кәефләр төшә. Әлхәмдүлиллаһ, намаз кылды. Киттең намазга, тәһарәт ал. Бастың намаз. Менә онытылып дигән. Игътибар иткән бар, менә онытасың. Мин намазга басканда 15 яшьлек. Мин шунда хәзер инде күбрәк уйлыйм, чөнки 40-ка җитте. Мин әйткәндә инде 40-ка җитсә апа кырылсын. Әлхәмдүлиллаһ. Әзрәк керә угай. Менә мин шунда уйлыйдым, кара авырып ятасың, мәсәлән, елга бер була бит, температура белән ни белән хәлсезләнеп, намаз кырды, намаз укыдың да онытасың. Теге син температура булган, чирләгәндә онытып китеп җибәрәсең бер ни кадәрләр. Ни өчен? Чөнки менә намаз рәхәтлек бирә кешегә. Намаз тынычландыра кешене. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул намаздан алган көч, намаздан алган куәт, чөнки мәсәлән, беләбез Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәбәрләр килде. Фәлән сахабың үлде, хатының үлде, абыйың үлде. Алар иң авыр вакытта намазга баскан. Хәтта куркыныч төш күрсә дә төнне белән, пәйгамбәрләрнең кешеләре вахый шулаймы? Хатыннар әйтә, куркынычлан уянып китсә дә тәһарәт алып намаз укый. Хәтта булды шундый вакытлар, төш күреп уянды да куркып. Bütün хатыннарын уятырга кушты. Бүтүнесе намазга бассын диде. Чөнки намаз нишләтә? Кешегә терәк, кешегә җиңеллек бирә, кешегә рәхәтлек бирә. Бу беренчесе. Икенчесе, намаз менә шушы, как раз кырып киттек, авыр вакытта җиңеллек. Намаз авыр вакытта кешегә җиңеллек бирә. Менә синең барган юлларың тарайып киткәндә, кая барырга белми башлаганда, кемгә барырга белми башлаганда, менә Allah Teala namazga çağırır. Bana delil, en zor delil Kur'an'da. Bakara suresi 153. ayet. Allah Teala ayette, Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salat. Ey iman getirgen bendeler, Allah'ın yardemin izlegiz ikey birden değil. Sabırlık hem namazdan. Allah turda ayette. Benim yardımımı izlegiz değil, sabırlık hem namaz aşağı. Şuna göre ağır mı sana sabır et? Ağır mı sana? Bas namazı. Nişlerge bilmeysin, taharetin olda bas namazı. Allah sana aşağı. Allah sana yardımını verir. Bakara suresi 153. ayet. Şolay yok. Hudayfa radıyallahu anhu ayette, bu Ebu Davud rivayetindekiler, eğer de sevgili peygamberimizin başına bir ağırlık gitse de o nişlerge bilmiyor. Şunduk namazga basıyor. Kıblaga burulganda Allahu Ekber namazı. Hem namazda nerse kilgen? Allah'ın yerden kilgen. Allah yolunu başlatırgan bolan. İmam Bukhari ayette, bir vakit Allah'ın elçisi tünne bilen siskenip, burşulup, baygırıp, yukusundan uyandı deyip, hem tizdirek hatınların namazga uyattı deyip. Birsinin ötürü bütünüsünü uyatkan, basığız namazga deyip. Şulayık İmam Müslim rivayetindekiler, Ebu Hureyre ayette, eğer biriniz көңіліне hoş келмеген нәрсәгә yoluqsa, менә ниндидер неприятность булды, ниндидер проблема төште, ниндидер хәбәр килде сиңа, туганың үлгән. Белмим, кибетең янган, нәрсәдер булган, сиңа авырлык төшсә, нәрсә ди? Басында намаз укысын. Басында намазын укысын. Шуңа күрә җәмәгать, намаз ул авыр вакытта сиңа җиңеллек. Namaz aşan Müslüman, Allah'ın yardımcısı. Müslüman namazı җиңеллекне, авырлык килгәч, шишәдән эзләми. Күп кеше бит инде ширгә сабыша, шулай бит инде. Анда башкасына китә, ләкин Allah'ın yardımı харам белән табылмый. Allah'ın yardımы менә бас намазга, бар приемга. Менә бу бит дөньяда да шулай. Мәсәлән, кемнеңдер bir zor җитәкче дусты икән, министрмы да, белмим, президентмы, главамы, ниндидер олигархмы, башына проблема төште, кая чаба? Шунда чаба бит. Акча сорап торырга, тегесенә, бусына, вопросны хәл итеп булмас микән? Синең Раббың бар.
Şuan ko'ra narsa kitirib qistimi? Şapraqoma. Alta qarab, birov qiblag'a Allohu akbar namoz o'qidi. Sajda qildi. Alloh taolo oshadi. Ham Allohning dini ko'tarila boshlagan zamonlarda eng og'ir bo'ldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Eng og'ir vaqtlari. Ham mana shu eng og'ir vaqtlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sinmasin uchun, bugilmasin uchun, borgan yo'lunda to'xtalib qolmasin, olg'a tabi kirishsin uchun narsa deb aytdi? Qarag'iz. Hijr surasi 97, 98, 99 oyatlar. Allah Teala aytadi: "Ve laqad na'lamu annaka yudiqu sadruka bima yaqulun." Derslikte deydi Allah Teala aytadi, biz bilamiz deydi. Alar sine aytgan yaman so'zlar deydi, senin ko'nglingni qisadi. Senin ko'nglingni qisadi, ağır. Ularni jannatga chaqiradi, ularni tavhidga chaqiradi, ularni g'ibodatga chaqiradi. Atigilar küfürlükte. Peygamberimiz bir katta nikte sızlandı. Şöyle bir. Şu an kadar nerse değil. Allah Teala fesabbih bihamdi rabbika. Rabbına değil tesbih et. Ey tesbih. Allah'ın zikr etti. Ve kum mines sacidin. Hem secde kılışlardan. Var secde. Secde paya o. Namazda. Şöyle mi? Allah'ın zikr etti. Hem namazı okudu. Ve'bud rabbeke hatta ya'tiyekel yakin. Hem ölümün kilgençe Rabbana ibadet. Allah'ın yerdemin payınızlara koştu. Zikir hem namazdan, secdeden bizlere koştu. Şu an göreceğim ağaç, elhamdülillah, bu namazın ikinci jimişi, iman iyesi. Sürekli Peygamberimizden. Bunda çok misal getirge bular sahabeler durmuşundan. Sahabeler şülde kalganda, şülde atları, diyeleri koşkanda, yol basarlar kilgende namazga basalar. Hem namazdan, Allah'tan namaz aşağı yerden sayılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihat kazıtkanda, o bütün cihatga o'zi bora olmadi. Qaydir asker jiberganda, qaydir harbiy voyenniy poxodlarga jiberganda tuni bo'yi namozda bo'ldi. Namaz tigilar uchun davo qildi. Mana shunga ko'ra alhamdulillah namoz aşağı Allohning yordami keladi. Ham uchinchisi endi balki shuni bilan to'xtalibizda namazının şolay zor faydası, jimişi hem bir bereketi bu. Namaz ihlastan okulayken Allah-u Teala bu namaz okuyuşunu günahlı işlerden düzeltir. Allah-u Teala onu günahlı işlerden özü ayırır. Yani bu namazının bir bereketi bilen var. Eğer de Müslüman kişisi ihlastan tevligine 5 mertebe Allah başına kelib basayken Allah onun ko'nglini çistardı. Hem ko'ngil çistargan sayın nişli günahlarını etip çıkara başlaydı. O ne? O ana tutalmayın. Etip çıkara başlaydı. Hem bana delil Ankebut suresi. Urmekuş suresi 45. ayet. Mesela dibeyte Allah Teala İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Dürüstlükte namaz kişini tıyar. Nersedir? Fahişlikten, yani bozuklıktan hem münker, yani yaman işlerden tıyar. Namaz kişini tıyar. Fahiş hem yaman işlerdendir. Bu Ankebut suresi 45. ayet. Bunda Allah'ın bizge bir va'desi bu. Eğer de Müslüman ihlastan 5 vakit namazını saklayırken Allah onu günahlardan saklayır. Hem tabiinlerden en zor galimlerinin birisi bulgan Hasanul Basri rahimahullah aytgan, ey adam balası degan, senin namazın gına, qarag'iz, senin namazın gına seni buzuq ham yomon ishlardan to'xtatir deydi. Namazın to'xtatir seni deydi, o'zing tugul. Agar namazın buzuq ham yomon ishlardan to'xtatmasa, demak sen namoz o'qimaysan degan. Demak sen namoz o'qimaysan degan. Mana bunda hozir zo'r so'rov belgisi chiqadi. Qay vaqt aytadilar, mana o'zi namoz o'qiydi. O'zi gunoh qilib deydi. Eshitgan bor, lekin Allohga shukr, siyragrak hali ko'proq aytadilar. Aytadilar, lekin mullalar samovatga chiqadi.
Үзләре намаз укыган икән дип. Беренчедән, андыйлар әз булгандыр инде алар. Булса да, икенчедән, әгәр дә ул муллалар 5 вакыт намаз укыган булсалар, ихластан, алар самавырдан чыга алмаслар. Монда инде исерткеч турында сүз бар. Шәйтеп үтүләр бит. Һәм аны хәзер дә әйтәләр инде, сез муллалар качып кына дип. Но мин менә 96-да беренче указны алган идем муллалыкка. Әле пока иши биргән мулла күргән. Bir-iki тапкыр гына ишеткән булды, менә 96 елдан бирле бүгенге көнгә кадәр bir-iki тапкыр ишеткән булды. Алда проблемалар булган. Ләкин иш намаз укый икән, юк. Шакыр мулла да була, башкасы да була, но 5 вакыт намазлы мөселман була икән. Булган эшләр. Мен ышанам. Шакыр миңа әйтәләр икән, менә ул 5 намаз укый. Кайткач, кына 50 грамм тотып җыпты дип әйтәләр икән, мин ышанмыйм. Ни за что. Әгәр дә миңа видеога төшереп китерәләр икән, менә ул 5 намаз укучы менә бит ул күрдек, менә дәлил дисә, һәм үзе дә таныса, мин аңа ышанмыйм, намаз укыган. Демәк, ул 5 намаз укымый. 5 намаз укыса, менә Аллаһ Тәгалә әйтә. Намаз кешене тыяды. Әгәр дә кеше чыннан да ихластан Аллаһ каршына басып 5 намаз укый икән, ул хәмер ишә. Бүген бик күп киләләр яшьләр. Хәзрәт, ты же многого не знаешь. Менә яшьләр җомгага йөргән икән, зина кыла турында. Мен алар 5 намаз укый икән, зина кылалар. Мин ышанмыйм. Юк кылалар. Димәк, алар 5 намаз укый. Я намаз укый. 5 намаз укый. Намаз укысалар булмас. Кем алды? Аллаһмы, кешеме? Аллаһ алдан. Аллаһ Тәгалә менә шуңа күрә Хасан аль-Басри әйтә, намазың гына сине туктатады. Яман бузык эшләрдән ди. Әгәр дә син намаз укып та, әгәр дә сине ул туктатмаса, демәк син намаз укымыйсың. Демәк намазың намаз түгел. Демәк намазың синең намаз түгел. Моңа инде башка дәлилләр дә китерергә була. Мәсәлән, Абдулла ибн Мас'уд әйтә торган булган, намазына итагать кылмаганның аңа намазы файда китермәс ди. Намазга итагать нәрсәсен ул дип әйткәч, менә шушы аятны китергән. Намаз кешене фахиш бузык эшләрдән китә. Демәк, әгәр дә кеше намаз укып та гөнаһ эшләсә, аның намазының файдасы юк. Аның намазының бәрәкәте юк. Шуңа күрә намаз кешене туктата һәм чыннан да җәмәгать менә намаз ул шундый гыйбадәт, ул кешегә ярдәм итә, хәтта азгынлыкка шуңган кешегә ярдәм итә шул азгынлыктан чыгарга. Ярдәм итә. Аңа ярдәм кирәк. 40 яшына кадәр зина кылып, хәмер ишеп, бузыклык кылып йөргән кешене җиңелме бер көндә татып чыгарга? Бик авыр. Аңа ярдәм кирәк. Менә шуңа күрә дингә килгәндә дә намаз уку кешегә бик зур ярдәм итә. Мин үзем хәтта мисал китерә алам. Үзем мисал китерә. Ләкин иң беренче пәйгамбәребездән мисал китерә. Имам Ахмад ибн Хиббан Бәйхақи риваятларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез янына бер кеше килде ди. Һәм әйтте, я Расулуллах, ана фәлән кеше бар ди. Фәлән кеше бар ди. Төнлә белән намаз укый ди. Иртә җитсә урларга бара ди. Төнлә намаз укый, иртә белән урлый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Имансыз, кафир ул фәләнме? Нәрсә диде? Тиздән диде. Син әйткән кеше аны туктатачак урлауыннан диде. Ягъни намазын ихластан укый икән, намазы аны җибәрмәячәк бер көнне урлау. Чөнки намаз кешенең йөрәген чистарта. Намаз кешенең күңелен төзәтә. Әгәр дә йөрәк, күңел чистара икән, әгәр дә кеше Аллаһ каршына басып намаз укыганын тоеп, аңлап яши башласа, ул урларга бара алмаячак. Аны намаз тиздән туктатачак диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә үземнең мисалыма кайтасым. Бер вакыт күптән инде бер егет кирде. Хәзрәт ди, менә дингә тартылам ди. Әлхәмдүлиллаһ, ярдәм итә инде, садакаларын бирә шулай. Мәчеттә төрле эшләргә ярдәм итә инде, машалла. Шуннан соң киңәшләшәбез аның белән, шундый тәҗрибәле егет инде, акыллы егет. Шуннан соң әйтә, хәзрәт ди, менә проблемам бар. Әйтәм, нинди проблема? Менә ди,
Süyerkelerinin bütünüsünü taşa bitirdim dedi. Yani birisinden falan bunu giderdi. Yani bana elle geçerli bu bitsi bu halinde. Kurası güçlü jigitler. Selamet jigit. Akşası da jiterdi bütünüsün paralar. Mene de bütünüsünden baş tartıp bitirdim de. Birisi şu katıp yakın edip onu geldi. Mene bulmayayım dedi. Bulmayı bitti. Metem sen tuğan namaz ol. Sen metem namaz ol. Sen beş namaz okuyorsun. O cümbalardan geleyim. Yok de mene ilerlerini okuyayım dedi şulay. Cümbalar kilemde metem beş namaz oku. Ama namaz okuysa kile. Nöttegisi yok ki kadar barıp katası kileyim. Nişe desem. Metem namaz oku. Nişik namaz okuyayım dedi. Ben bittikinde aceleyim dedi. Metem namaz oku. Yanında bargaçta okuyayım dedi. Metem yanında bargaçta okuyayım. Çünkü namaz okumanın günahası zina kılığından da kurtulmuşlar. Oku namaz. Ya nanda şaşırdım. Metem bir ay şolay namaz oku. Anda sen bir aydan gelirsin metem yani. Barıp nikahlıyız. Anda da tövbe ettiririz. Seni de metem siyertimle. Mesela nikah okuyun metem. Yara metem İslam'da metem dedi. Yaray metem. Hepin siyerke bile yaramıyor. Yarar geliştik biz bunun bile. Bu ümit bile şirklikti bitmedi bir aydan. Barıp nikahlıyız buna. Yarar bıratma, yıkatma, şatma. Koyun biri yerlerde eskilerge kere endeşmi. Şundan sonra tabii benim vaqda imam bitimde bir ay gitti. Nikah kazıdan ekre. Yerinde var. Yarar metem nese dişi olsa. Ayyo benim anda bargan da yok dedi. Metem ilk bayvetlik baran digani hazret dedi. Elhamdülillah iş namaz okuyun. Kumul takmini bitti. Bitti. Ne? Namaz bu uzsine soru bala. Azanlıktan, bızıklıktan. Şu an böyle kişiye etrek okunamayız. Okunamaz mı? Bir neyinde bir государственный чиновник bir apa şu administrasyada işlep birinde neydi zamanında şöyle neydi priyomniları neydi вопрос bile kirdim de kirpittik namaz turunda ney turunda şuna saydı hazretli nümin namazında riza okurlar dedi. Nu yavluk yapmayın dedi. Metem okunamaz. Çıksın metem ana şkafında elini dursun namaz kılmayın. Yavluğunu elini dursun. Namaz vakti kirdi mi? Taharetin al, kulmayını ki, bulmayını bitti deşten. Yavluğunu yap da namaz oku. Nişiginde o bitti, 200'lülük anamı bitti, 200 salamdı. Metem, ulşevinin bir yağına yavluksuz yürünü salsan günahına. O günah, ben ayetmeyim de neydi? Herhalde ikinci yağından namaz okumalını salsan, namaz okumanın günahası min tapar. Ne kadar okunamaz. Okumayın. Bir jilge barası olsa su müşkünası olmayın. Yavluğunu da başkasını. Şu an kadar kişinin namazına şapır eder. Kişi namazını okuy başlasa, olğanın namaz uzun işleyip inşallah. Eğer de ihlastan bulsa, Allah tevfik hidayet bilirse. Şu an kadar cemaat namaz, o niçin şola? Çünkü namaz o o'zi bir ichga kompleksni lечение. Seni shunday больницаga olib keladilar. Nedidir apparatga kiritadilar, o apparat senin bütün she'ringni chiqaradi. Bütün she'ringni chiqaradi. Senin masalan ko'zlaringda shul bor ekan, sening buyringda shul bor ekan, sening bo'g'ringda shul bor ekan, masalan oshqozoningda gastrit bor ekan, bu yoq tizingda narsadir bor ekanida, tabanında tağın narsadir bor ekan. Mana shunun kabi namaz o senin bütün ağrılarını davolaydi. Bütün ağrıların, neydi senin ağrılar var, onların kompleksini davolaydi. Çünkü tabın dedik, şu ayma. Tabın neseden durar? Rizıklardan durar. Her rizıkның öz neyi, öz vitamini, öz davası, öz şifası, her sunun, zikrinin, tesbihinin öz şifası, öz yardımı. Şu an kuragerde kişi ihlastan namazını okuyken Allah Teala'nın günahlardan da arındırar. Allah ona yardımını da bereketini de verir. Hem şimdi aytıp gitken edim. Bitimimden şu blogger kızlarla bugün demonstrativni şular yolda soruları ben anlamagan men falan elbette bu şeytan vesvesesi. Hem kızg'anish niçin bugün ümmet imanın yo'qoldi? Niçin bugün yoshlar imandan ketadi? Hem o imanın yo'qoltuv uchun uyalmaylar da. Ulardan yig'lanish, o'sha bir qina yo'llig'ini solib yursa bir bela bo'lar. O bir tane bütün
10 000 подписчигін айта. Міне мен салдым яулықны деймін да, жамағат бізге қарағы керек, міне біздің шушы демек намазларымызда да бар. Қайбірлер айталар, жоқ мен яулықны салдым, мен намаз оқимын дейді. Яғни намаз оқығанда яулық не аламын? Жоқ, ол бітінде намазын ихластан оқыса Аллах салдырмас. Демек ихласлық, демек Аллахқа мәхаббат. Демек Аллахны түйіп яшау, Аллахның жерінде Аллах үшін яшау. Міне ғибадаттың негізі жоқ. Негізі жоқ. Міне әлбәттә бұл проблема, мұнда біздің проблема. Мұнда түгел проблема, мұнда бұл бит мұндан шығады. Міне шуңа күрә Аллах Тағала енді бізге шушы міне тұрмышыбызда шушы намазларға тұтынып, намазларға таянып яшәргә язсын. Міне ол Аллах Тағала бит ничектер бишне қойған. Намаз бүртні оқу дұрысмы? Жоқ. Алтын оқу дұрысмы? Жоқ. Міне неше. Биш намазны Аллах Құр'анда индірді. Һәм биш намазының да Аллах Тағала вақытын өзі белгіледі. Шулай ма? Кіші өзі белгілей алар ма намаз вақыты? Жоқ. Ертеңгі намаз вақыты кірді. Демек, қазір кіші шушы вақытта Аллах белән сөйләшергә тиеш. Шушы вақытта. Алдарақта түгел, артарақта түгел. Құяш зәуалға жетті, bu жаққа ауышты, Аллах белән сөйләшергә тиеш. Зәуалға қадар да түгел, икенде жеткәч тә түгел. Құяш ике күләгә булды, зәуал белән чагыштырганда, булды, икенде кірді, кайбер мәсхабта инде бер күләгә кірді, демәк Аллахка аралашырга, сөйләшергә вакыт җитте. Һәрбер вакыт ул мөһим. Һәм менә син барасың, юлдан уңга бассаң да чыгып китәсең, сулга бассаң. Менә шу чыгып китмәс өчен син шушы намазларга тотынып барасың. Намаз безне хыта. Намаз безне әлхәмдүлилләh хакыйкат белән барырга ярдәм итә. Шуңа күрә Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әмир булганда, халифа булганда язды бит һәрбер әмиргә намаз турында. Һәм нәрсә диде? Кем намазын саклый, ул динне саклый. Кем намазын җибәрә, ул динне җибәрә. Шуңа күрә Раббым безгә шушы сөйкү пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә мирас итеп калдырган әманәтне иншаллах сакларга, аны үзебездән соң киләсе буыннарга җиткерергә насыйп етсен. Намаз сайын, дуа сайын Аллаһыдан сорагыз, үзегез өчен тәүфыйк хидайәт. Балаларыгыз өчен, саулык сәламәтлеккә карыйда, киң ризыкларга карыйда, хәерле эшләр, ниндидер эшләре хәерле булсын дип карыйда. Менә нәрсә дип әйтте? Рабби җәгальни муқимас салати ва мин зуррияти. Ибраһим дуа кылдымы? Я Раббым, мине намазны торгызучылардан кыл, һәм минем нәселемне. Шуңа күрә балаларга, анакларга аңлатабыз. Кайбер әбиләр әйттеләр, их хәзрәт, аңламыйлар ди. Әйтәм, аңламасалар да аңлатабыз. Син үлгәч аңларлар. Син бит орлыкны салырга тиеш, шулаймы? Син аңлат, балакайым, кызым, улым, киявым, кадерлеләрем минем, сугып түгел. Анда bir әбекә куып чыгардым әле. Кызны да киявымны да диха кимиләр. Килми, конечно, мәтәм, син дорфаган икесеннәр алар, әдәпсезгә. Ник алай дип әйтәсең? Мин бит Аллаһ ризалыгы өчен. Пәйгамбәр салай булмады бит. Бу пәйгамбәрнең түгел. Наоборот, син аларга әдәбеңне күрсәт, кыймагыңны пешер. Каршыңа утыр, эй балакайларым ди. Эй балакайларым, менә кем? Луқман нәрсә диде? Я бунайя, эй улчыгым. Улчыгым минем диде. Кадерлем минем диде. Шулаймы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күп кенә насихатын әйтер алдыннан сахаба кира тутыр акырында, бала түгел, хатыны да түгел ул. Хатын кыз да түгел. Нәрсә бер кира тутыра? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яки җилкәсенә кулын куйды. Теге кемчеки әйтәләр, психологлар тактильный контакт, ощущенияларны сынашын. Шулаймы? Яки кулыннан ала иде хәтта, кулыннан алып сөйли иде, ягъни җиткерәсе килгәнгә күрә. Шуңа күрә кызым минем, киявым минем, мин дә сездән күбрәк яшәдем. Дөньяны бәлки сездән күбрәк куганмындыр. Бөтенесе дә кирәк балакайлар. Акчасы да кирәк, яхшы йорты да кирәк, ялкауда булырга ярамый, ләкин акча белән акчаның бәрәкәте булмаячак. Кем җирендә яшәгәнегезне белмәсәгез, кем
kimning quyosh ostida yurganimizni anglamasangiz, kim bergan ko'zlari bilan qizim ko'rmagan ko'ruvingni anglamasan, kim bergan til, mana bu kim bergan bolalar sizga mana bular. Bularni siz anglamasangiz, Alloh qarshına bosib namozimizni o'qib, ibodatimizni qilib yashamasangiz, bularning barakati bo'lmaydi. Mana anlatmayman. Anlamasa da anlat. Sen o'lgach, senin kabrin yanında kızın uylanır da barıp namazga basın. Тоже жеңу битен, шулай ма? Biz bilmiyoruz kaçan kilo Allah'ın emri, lekin so'lg'a kerak, kishi anlatara kerak. Chunki ansız bo'ldi. Alloh taolo endi o'zimizni, bolalarimizni, kelasi nasllarimizni namozni o'qituvchilardan nasib etsin inshaalloh. Amin. Alloh rahmat eylesin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem cemaat, muhterem Yusuf Hazret, bizning shu chaqiruvdan ulug' bizni hurmatlab, Iroq yerlarini yaqin etib kelganingiz uchun Allohning rahmati bo'lsin. Sizning va'zni tinglab, men özümden hislerimni yetkirem, siz de benim bile kelişesizler. Bik köngüller doldu, elhamdülillah. Bik tesirlendik. Allah Teala şu meclislerimizden, yığılışlarımızdan, taralgan vakitlerimizde Allah Teala bizne gafı etken halde taralışıma nasip etseydi. Hem şu meclisimizde, bütün şu meclisimizde yığıldık. Manda bizge Allah Teala 4 türlü bülekni biri. Siz barınızda bilesiz cemaat bu hadisini. Eğer ninde olsa halk Allah yurtlarından bulgan bir tepka yığılsalardı, Allah Teala alarga dey, nerse verir? Allah Teala alarga özünün rahmetin verdi, rahmeti bilen kaplardı. En birinci onlarga tinchlik keladi. Tinchlik kelir. Çünkü onlar şu mecliste Kur'an ayetlerini okuyorlar da hem Kur'an ayetlerinin ma'nolarini söylep birbirlerine ders verirler. Tinchlik ko'ngillar bizga tinchlik hem onlarni rahmet qoplardi. Hem onlarni farishtalardi qanotlari bilan qoplab turardi. Qanotlari bilan qoplab turardi. Hem en mühimi, en derecelisi şu kişilerini Allah Teala özünün yanındağı ferişteleri yanında iske alırdı. Yine şuşular kildiler gibi. Cemaat Allah'ın rahmeti olsun. Sizge kilgendiğiniz için bundan atıyor. Bizde Turayı Firzan'da parada var. 50'den artık kişi. 70 de oldu, 60 da oldu. Öyle zor anı saklarız da inşallah. Allah Teala şu vaazlarını tağın bik köp kişilerge tınlap, imanların kuvvetlerge, takvalıkların arttırıga, dünya hem ahiret bəxtlerine erişirge Allah Subhanahu ve Teala nasip olsaydı. Tağın uçraşı koyasın, tağın uçraşılarına Allah Teala devamlı olsaydı. Cemaat, eli tarafı sıralarımız var da belki hürmetli konukka sıralarımızın birisi. Pandemi vaktında memleşke yürütümünde orasına nasihat bizden pandemi vaktında saklanı yurtlara var değil. Onlar turunda uzanmasın. Çünkü türlü sıralar tuva Müslüman kardeşlerim meşrikke girerler. Maske meselesine etsen, kaldırıp basın meselesine eğite başlasan, onlar kayda kardeşler karşı kilişkiler de var. Bunun turunda birazdan nasihat ettirip Ben bir şey mahalle uzu kilişirlerdir. Bana aradayım da şimdi biz bitinde pandemiye başlangaç, biz bitinde akiyat kıldık. Akiyat dedik, gripni kurmagan mı neydi dedik. Benden öyle başladılar. Bilen
Şimdi Kafkas'da da kokrek kalıp paradılar mı Dagestan'da yani Borsi. Bilmem mesela şonkava başladılar. Putin ve mesela şeyin dedi. Şimdi bir kurmadılar ne? Şarasını kurmadılar. Bir liseleri kurmadılar. Şarkılar. Ondan benim şey Tegi kadar bu yap kadar fanatizm gerek mi? Lakin hay vakit benim iştem kardeşlerden bu tür uyanıp tabulan eyler. Kimdir ettiğinde sanalıklar taratıp bir ben neler, internet nelerden de taratıyorlar da bu safsatayım akiyetler türeler de öyle kazanlar. Jitekçiler taratıp nasıl bilmem, bizler de öyle. Yani iler öyle, jirleyiz. Zor jitekçilerden. Sonra o indidir şiir var idi cemaat. O karunda tuğuldur indi belki. Lençe türlü o'zgarar. Allah Teala getirdi de birdi bir dünyaya, bütün dünyaya. Meyde belki jeykini, çünkü ölük şuma milyonlara kişini bitirgen. Lakin şuma jeykini bitetir ham bu. Meyten bu indi belki jeykini bitmez miyken yani yok canım. Ne bir günü tüben kanı da buldum. Kursatlar bir karavutta iki kişi yapalım. Yani bir günü bir sevdegar ete çok gerek akşamı bilen de yarkı bağa hatını soğlanaydı. Şu akşada bilen de yarkı bağa işe 80 koy kişi. Afganistan bir tuğhan. Başka vakitte tuğbinar ile var. Şu an buraya avlular cenab mesele var. Hem kişiler öyle kazandığına benim işe avsını çoğalttı. Jirler, işe hazretli jirler. Avullardan hazretlen bak geldiler çünkü mesela Kokmara'da öldü, Sidma'ya bak geldiler, Arşa'da öldü, Nundab geldiler, biz de Kazan'da buğaş, bizge şakalar hazretler, biz bilişe başlayız da, çünkü nişik judarağına birinci bir gigavrayı, jurtırmilarıyla, şöyle bitinde, şunda bağlılar silerşip, şunda bağlılar kırtıp, şuna sonra bir kubile. Ulacan nişiktir Allah Teala milletine halkını şistartamayın dedi, avrular, nüfürler, dedi. Arasında bir nige kütüge taşlangaç zayıflarını alayındır. Bu bir kişisine sikirmiş. Onun gibi bir Allah'ın hikmetidir ki o. Min özüm sarmandan, biz sarmanda koymuş yaptık. Enini şirretmekti. Bir meni sarmanlar öyle başladı. Min özümün maka öyle, indi tırlı bitti digeç, niye insult verdi. İndi bitti, kavit gitti digeni uğraş, Müslüman uğraş leptin elbette. Büyük de bakışlarımız digeç, organizm tüzme, o bir patoloji bu kanışlarına göre. Şu an buramında da benim şeyimde mahalle o kilişirgetidir. Eğer de mahalle kilişkenken, kilişeyken biz mahallede maske giyeriz, anda oran kaldırırız deyip, kimdir boş-boştaşlık ko'rsatib, bunda men nitmim deyip imamga qarshi chiqib buldu, elbette şulay buldu. Elbette neler babaylar bastılar, orak kaldırıp jumgada kimdir kilip ete yok mena yok deyip Allahu Ekber deyip o dürüstü o atmakla o hürmet etmiyor mahalle. Fakra mahalle bu sikki şirkettir. Özünü yitirgettir. Elbette var kayber mahalleler, kayber hazretler indiler. Maskara da gitmelerini ihtibar etmediler. Bizim zor hazretler bizde var indi. Bizim Tatarstan'da da artık zor ihtibar vermiyorlar. Lakin etrek gerek Avrupa mesele eğer indiğindir ülkelerinin patoloji var iken, anda kayberinin şeker şeyi, kayberinin ne, belki şimdiden de vakitlişe bakıp cimrileyen şey belki yirmileri de hayırlıdır. Allah var, min eytamam oldu çünkü da biz bir tabipler değil, biz bilgiçler değil, bunda biz hukmunu akıl satsak da biz var bir tabiplerden baramayız, biz spesyalistlerden baramayız. Çünkü Allah Teala Kur'an'da der ki, "Bas elu ahli zikri in kuntum la ta'lemun." Bireylerde bilmezseniz bilgiçlerden sorarız. Bu bütün kişi bilmiş. İnternetten şu okuyorlar da, bütün kişi bilmiş. Vraçlar da bilmezse bilmeyi. Allah yok etmiyor. Ne vraçlar işlerge bilmiyorsa точно. Vraçlar işlerge bilmeyeceğim abi. Hukmu vraçlar bilmiyor. Ben Kazan'da bilen hukmu vraçlar bilmiyor. Şu an buradaki pribivki meselesinde şimdi mesele bu yakta da fanatizm yaramıyor, bu yakta da yaramıyor. Lakin
Şuna göre saklanırız ince. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti bir kalıpta şuma avruğunu işitseniz kırmayız o kalıpta diye. Kırseniz yapmamız diye. Şuna göre özümüz bile durup, özümüz buraya durup şiir taratmasına gerek. Biz sebep şey bulmuyoruz. Şuna göre o meselede biraz sağrak koyalım. Biz de tartışabız yine. Biz de tartışabız. Maskalar alıp koydu. Şehirde bir gerek de kopitimli alıp. Maskalar alıp koydu. Çünkü komisi maskasız gider. Mene bu bir cemaat magazinde şehirde kirmeyen maskasız alıp parayı verelim. Yok bir mesele satmıyorlar sana. Şu an kura meşritte akıl satıp verişi bu krep kavga. Bir maske giymem değil. İpi alganda bir gayret giyer maskeni. Видит Киев. Bir iştansız продавщица bir gün etti. Мы не обслуживаем без маски. Все bitti. Maskasını alalım. Biz meşritte kun sayın içe korup maske talatırız. Var dedi ki boşka bulun da maskasız gidelim. Namazlıkta da biliriz. Şu an göre sağlık şarasını kurga girelim. Hayırlısı bile ketsin. Uzakta